Assalamualaikum, paket. Paket siapa, Mas? Ini mas paket. Perasaan saya nggak pesen paket. Ini paket kado dari Cek Nui buat Kang Bewe. Wah, si Ucu mereka kado ke Akang, lagi. Kalau Mas. Halo, Cek. Hari iya benar kado ti Ucu? Oh muhun kan atas dugi. Atos. Coba disegel kene. Ini COD mas, langsung dibayar di tempat. Cek. Hari iya bayar di tempat. Muhun kan Terus iya kumaha? eta mah teu langkung akang pamikir samah mangga atosan ya paminten mah uihkeun deui we.